Ana pay meda yabapa uswan sansi se bibi obi ani me enhira no na nyameka ne se e wo se ye papa no maye e wo se ye hu se ye papa no no omo na ekan ye bom omo na omo ye ebusuanity a bibia ni a omo kan bom na se ye papa no maye a na hwan na be na ye I'm said this week my can is say seeing your my crowd you who engine so in your my you say and I'm also enti na make the barrier say na Sunday ye we can David as a messan I can David as a time I David T said ne ba Absalom ewuno na Bible say David started trembling. And he went up to the room above the city gate to cry. And he went and kept saying, my son Absalom, I wish I could have died instead of you, my son Absalom. This is a very touching statement. Yeah. I want to ask me, person maybe son pay say a dana or baby aya. Enam santi on to me ne papa en kambo eden na obabi aya enam santi ne papa tremble ne papa yemu hihye no ne papa akoma en dadin ne papa I confused, let me say ne papa I disturbed eden na obabi ye wofia ema ne papa entuminda ema ne papa suana also. So we said David started trembling and he started crying because his son had died. Na ye bisa science no na ye bisa say eja den na ato ba enam science wonso wontuminda den na ato ba anasa ato mo a wo hwe omo so ma esan ne santi wo eja enda anadwi anasa nimbrei anapai wontumi enda. There's a way Jana saw one to be beer anywhere. How then there's a problem. There's a problem. Father, me pacho me das me pese me bamu kakra. When we say a chere say na ne yam hihye no e ma ne ba no. E ma ne ba no. Say ye ne ya enka eja bi beka say onfa nche ne ba no de ne ba na ye. Yes. Enti e ho no forgiveness bi ba mu wo ho. Or the chair ne ba no wan hwe ne ba no aye no wan hwe ekwan a ne ba no de na fa so ho but or de na asibia chair ne ba no. Yes. Enti e chere say e wo say ye nya forgiving heart ejanom ene omuma entem ejanom omo ne omuma ntem enwo no e wo say ye nya forgiving heart because David nya eno a enka ne ba no wo ne be ye ne de on say toda obi wo obi ti make say owo otwea obi artist obi ewu no wasan aka say otweala but ne yemu hyehye no ma ne ba no enam say no ode ache no enti papa ye ka ne sa no father ne ye ka akosi so say eje bia wo bebia ye obibi na wo so otumi de che no ampa so otumi de che na we ka a three as father as a unifier say oba aye bibi na enam santi wankasa eja no nsumpo you are trembling we yem say we yem hyehye. So ba aye obibia say wunya ambishe bi na wo de che no. Let's also take the prodigal son. The prodigal son. Ne papa de ye ni ne ode ye ne papa ina time a eja no hu say ne ba no fi echichi eba no. Yesi o dimirika koshia no na ofe na no. Ya na eye arewo sam say mba bi mu etumi akomo eja ho ekobu nkotodwe esu apa omocho nanso papa otie mi why wadwin say won fa nche why wadwin say won ka won ba no emboa no. Sometimes fathers becomes activators of disunity in the family. Ya na awofo no ya beye ejana beye obi a odi nchichem eba ifie and wo sanse me aye kan it show say Sunday Sunday Father's Day. Ye share sa argument ya 2 weeks ago. Ya sha say ye ka ye din kabum ye de kroye ye de odobi to ejane mbantem
na enandro mechanics enche bia we'll be hearing sweet father I no go forget you. We'll be hearing that kind of Adom FM. yeah, now we have been hearing so much of sweet mother, so that has entered our heart and minds. Let us change the narrative also, hoping that one day a musician will come out with a song that will also touch enkaya nyum ama ejanum do amwoma omumba nti ma Father me pache o me dase na father me pache wo etoda obabi enso aye bone pa e wo se okono ono nso okono eja nanim ekosere bone fache ye ka ne sao ye wonkrofo bi o maso ye din woye bone a ohun se waye bone ena echew pakra se okono yonko nchen akose sorry ne ka eye ne din nti ebeye den ena oba na waye bone no unse mpempi no wo krom ha no apani ni akora di asema akola edifo nti ya BBC a pani ni expect sa akola no ebeba abepache enkwala bebre nso omo pese omo pache o bebre onko pache nti eno sa na ja no be dey ache no. Yeah, first of all, forgiveness is not a demand. Say obi the beche and yes, a wona would demand it. Say if you je wa kumemu. Yes, you can bet me the achewa brand ni penokra unhu. Bet me the achewa brand ni penokra nka say I'm sorry. It if you wakumum. Now for fache eye sunsun bia nyame ese bom pass nyame mfa ma obibia say for the bibi beche eye sunsun it's a gift e a chade e spirit bia ese nyame ese bom pass obia and say nti say wo ye eba na say wonim say wo ne wo papa aya de bia enye ana say wo ne wo papa entem enya you should also make a move say wo nya adwen sakrabi now say for the very fact say ni din eda wo so ni pasubi ewo mu endra me kan say we have you can decide to be out of a particular group which me can say group we me jai me kan ho biem school we me jai me nko biem asoro we me jai me nko biem ikuo we me ndwane mu biem but ebusia father and mother and your siblings ebusia you can't say I'm not part of the family. Okay. You can say by word of mouth with the one waka but you make up unipa ni wo genes and unipa no there it is borrowed from the family. Okay, father. It won't mean kanti o kasa wonu papa nkasa biem o mama wo pe dia reho ne adia ni na nature no is to go back to you say at the end of the day no when you kind send you kind janu mo man hwe omumba no the same thing say echebe ka mba no ma omuntumi anhwe omu janu ma ye kai waka ho ye nka say wo papa na dibim ana say wo na wo papa we ne di fo beka ho father ye da say ampa father de wo ka na me ne wo ya adwen me kan sem bi say untumi nka say papa we no ye me papa sese onye me papa biom. Yeah, exactly. O papa ye o papa Exactly. wo yi ni free mu a enye ye ono na ode wo be wi ase ni din da wo so ena etoda papa bi kra wo a wo hu na ahwe abeka se ne bana omo se papa je se ne awawo aba asasi so kra na wanya ni suban ni binompo no etoda wo se ye da nyame ase wo hu enye bibia papa na ntimi anya ama se wa hwe se wan hwe papa na hwe no so kra no onyankopon ni wadi ni yi father ye wonkrofo bi wo ho a mo papa anhwe wo mo ati onyankopon ahira wo mo ebi on papa hwe wo mo kra anka bebi wo maduru no o ma anu sa stage no but onyame ahira sa afo no enti se na father e ka no misre obi a say Father's Day eba o maame wutimi no maame ko ekopa papa che so fo so wa ye o papa bibi ana wo no papa entem nwo a enkofo bebre father ugidi se omo ni omo maame no ye close se omo papa e maako peniti me ka se me maame jaye ho ko me maame ye say but eba father ne dia me papa anhwe me
me papa anye say me papa anye say me papa anye say nti saafo no na father stress say yema unity emra e wo fie no enkambo mu kra no father say ebeba wo man mu a e wo hyase wo fie. And right, can wasem na and right. I'm say obi can be on Facebook say now this week, you know, you're spending much time on fathers and all that. We should talk about the society, and to me, say the basic foundation of every society is the family. Yes. So if the family is not structured well, if the conscience, the moral dignity of every family is downplayed, it affects society. Ni anhwe se eja be ne eso ye obetenten kwala no obema mu good education obehwe nkwala ne se nkwala na ntumi nkonante basabasa na se eja no lose that responsibility na be go be kofa be kwasa affect society no because street children bem drug addict bem school dropout bem and all these ones no be problem ama on mine no and me can say enye say beka say wo ye janso na wote wana de bia na we tua school fees na wo nhwe nkwala no omo moral upbringing nkwala betme very intelligent akwala be very intelligent but ni moral life enye nti o man no abe judge o man no abe lawyer o man no abe politician o man no abe doctor na ni moral upbringing was so down nti no be no crown be shock obia nti talking about the family is very very important e ade here pa say ye family ni fi ye discussions mu ye individual in the family fi ye discussions mu I don't know they will do a disservice to ourselves. Father meda sinti father de wo kan e say eja no mo wo adwuma kese a wo se mo ye wo abusuanum. Yes. Mo wo adwuma kese no enye se mo tua school fees pe enye se mo yi ska ama efie pe e wo se mo hwe se mo ma no bibia Messon Makan we 2 Chronicles chapter 2 verse 15 and to 7 or verse 15-7. He said, "Be strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded." Fathers, we should be strong and let not our hands be weak. Because if our hands are strong, our work will be rewarded. Inti sawo hona we jeja winsem we eja we ntumi ankeka on ba mboa no no we jeja winsem we jeja bibie me eto etosin we jeje mu bibie de da ha you can't be rewarded. Inti eje bi wo ha osun e wo dem hu nkofo mba sisia na jealousy bi abehye ne mu simply because at the time now you in your head this enke say wutumi boa bibi etumi kenya wo hu even na ahobre no kra wo a ne nka obetumi aye no say wo ye no one year intended you are not being rewarded, and that is why we are still pleading on for ye pa mbacha say omomfa ye papa no ne omoye no enche omo and then say wonsem nso ye din as your father na say wo bibi wo wonsem wutumi ko eba. Take good care of the children. Papa no mebre abetina nkran akotena kumase takura de Cape Coast nkromu enya bibi kakra enso omu nkofie omumba ewo nkrasi omu nkasa omu. Father me pache wo sa nkofo na omu eja omu ma ewo baby omu nhwehwe wo nkasa wo mu ho no ekwan ben na ebe fa so ne wo makasa because ye won kwala bebre wo ho abuza me papa o akra so be 5 years ne mentene nka wo nwuye me papa wo wa ha mentene nka sa fo no de na wo se ye ka kire wo mo sa fo no de na ye me first read na me kan me say David started trembling. You see David o shase say na o woso esanse na ne ba no efininsa. Okay, so we eja na wo ho wonim se wo ba bi wo baby ewo ekurase bi ewo kuro bi so na wunya
am she be say a so kosha wombana and there you are not on. Let's say there's a problem. There's a fundamental problem. I say one kasa will start to say we yim be air show. Say me go babu baby as say a infant order. To say a school ben oko. To say otiasi. And I say on tiasi. And I say yeah you can say akolano ne mami wo hwa a ohwe no. Ebia na wo dan ne jae no na wo de ne ma ne mami. Ebia tama wo dan ne jana na ne mami ne afa yefunu. Ebia tama wo dan ne jana na mami no kra yare. Mami no otiasi o ahoden otimpo. Din adwuma na mami ne ye betumi ahwe akola no. Wo da hwa ese wo trem ese wo nya ayemhye bi na wo dwendwen sa ne me nyina ho. So when nya saade no wo ho na wo nya saade na ntumi anwendwen a then we have a long way to go. Father yeda sese ene anopen so wama yen ehu se ajanum bi a omagya wo momma e wo baabi no e wo se emre aso omo nhwehwe wo momma no na omo nka omumom unity of the family ehu hia yie pa wo yi free mu a enye yie because ajano ene ye abusua no eti enti ye ka ne saa na ye mre aso a ye de be sorry so no ye ka kire eja bia sese wo baabi a ye wo bibia Father's Day no akaka kra bi na aso fache no obebia nso wafom wo papa bo modin asa wo bekọ wo papa anim na wakọ akọsere ne Boniface sane David wote se ne ba na ewu ne yam hyehye no saa na ewo se ye nso ye yam hyehye yen ema ye ma ye yam hyehye yen ema ye papa nom se wo papa anya hwe ama wo mpa a waye bibia ma se ode wo ba asase su kra no eye adenya kese obi wo ho a wo ba na nyim kra obeka se nka koyi no tugu but papa fo bebre gina ye wo papa fo bebre o ma gina ye adwuma bebre enti yam papa nom Onyankopon won hira mo pa ni mo adwuma pa mo aye ye wo papa fo bebre obi wanya wo papa wo but while take good care of you omu nyina wo ho a e wo se ye bo o ma baso saa emre yi a ye kai agya no mu dai Father yeda sipa se enenso obaye ochena nyame ya adom a ye beto aso na menimu se etiefo a wo mutie ye obia afa ne die wo obia ye no ho adwuma obia one ni papa bi entem enwo no obefa saa akwanya we so na one ne papa no asiesie wo mun entem Father nyame enhira wo pa amen anopen so metena mu ema yem papa Bishop Dr. Ya Owusu ansa daddy baby awo bia nso aseda esan eye wodia yebo announcement kitwe bia ye be ye yemre no aso yenua ba ema ose ne ba birthday yemma ne ba no ne trinkwa ema oba no erade nhira no sana yen sister Teresa Ade ono so o London ose enra ye ne birthday ye man happy